kaulona kwa pagolo kino kari lukumiere keda kaisari kanwade kana corona apoti duelu ipu ko poti unutu iborabu itumuda kaingare ne cage ne pana bangare ngosomero obuni COVID-19 ogole tiroti someroi sokonin akawla dongini after abunge bada na ujao konya bunga dadume etunganan andeni do abunga duma koiki abunga utainos kadi chan kada langiru kere it was so kobjebwe kob abunga saloro politika puleselo mame unos abunga potu awulingi koku agbeja utono tionor ationa idar koku atione nyame dore ngono kesi chie Kotoma emeda una kakwata ngona kaisa ngon lelo muntosko district na lo kata kwi Amoria serere nepekado kolo alaiji kolango lukwa naijasi nepeka pirianu tu nada potukesi odomutu nadi ngarakintatari ikalia cage Bwama dara undi dopeta utegea tese training mwani Teto sai soma muka utegea teto sai sisia soma bag zai designing akeda beads Tedi key holders making key holders bangles so ejula ileja utede so soma mkana odikabura pera hagola rangara ne kaja utene gola ra bags iste tauba pera ngara kino riche ichi pera ngai saving anu ngadu na bubi materials keda pirian tu na dumu tu apesurunu Moses opo ne sabu isinyiko kikesi arautule kurededete Kotoma aichurusa cage inakile sikapun lukumena kwa takanya paka sangon agere business agwela kine so akine angito na akanyape amosai ache kwe esekudosa kituko ache apukosi business kechebon ayenake Nuatoto aku iboro nukorion ima idoko ngune tengi chulitani inyo bo bidar figyo ijene bere jalo pepe mam jalo pe yeka to somero da noi asomo bona apuga ne ani kodonya ile manyi kedanyo akuru esungunu apukokin asoma lailo those ones who have been trained under the skills ensure that the skills are well utilized. Martin Sijelo da agwekinite eriongete local child fund nesabala ebe eraina geonete kanuda ngarakine apesurunu nuda bwe jautene kotionik. That is what can change the world. Ido ngunu kere kwesepeta ya na jula kire tomakwa. So I'm here this afternoon to challenge you Lola jaingo atibongo na anu aite pesenesu to live up to those dreams. Ai ningo rijo keda yengo ai jara aitudulikini aruja shangu. Apolo ne chulongelo sana kanyeta muria district Moses Emabu nesabala ebe Ilope. But the issue of development, it is your personal undertaking. If you want to eat like a king, you are the one that determines how you want to eat like a queen and a king. Ikoro ya nyano bale kabaka rakabaki. Yo isekumi. The partners have triggered it to you. And I no ko na kibi no makusu. Papa kolongane mamu kuzele ko tuwali kianasi. Eja sikapun ipuji papel. Eja sikapun ipuji cons. Eja sikapun nyinyiri jojo tolim. Ondoite. Are you not seeing? Ngene dio pe Kotoma meda una kakalu ne saponi jai kina isirigini lukumna kwa takanya paka isa ngono kano age una ichurus nilakwa na iswamata richiamu aidonyi gwen eja sache Godfrey Ojore TV East Amoria.